ITIA submission balik ulit. Going July ni so pali sahi so hi panga mangka group chanjin thar ngai tha apwan tu Asian siam thari sa in chanjin bang sar te ITIA Urban Primary Health Center Zuveng Chung Internet Function Kai so le National Sub Junior Boys and Girls Championship Haryana nei so ta ka he chebok sar pali ki chuan an coach la thing la chu Semua lawak in ang lung oil na Child Welfare Committee ng Angken. Indian Super League Sanghi Somhi Palijang Somhi Panga Champion Mahun Bagan SG in Hana Laling Moya Apuy Rante Swan Footballer ni Tulong Pangsong Zot Titan Mule Patoy Poy Moder Kati Ati Health and Family Welfare Department Maya Integrated Disease Surveillance Program in Tarlan Lanin July ni som ni ani khan ko shikai ni rin da ni pasarin en diksinga pakhatswan shia kai ki ho chwa ani tuna chanchin kim sang so gen ITIA Urban Primary Health Center Zuveng Chung den function kai so le a ni tin doctor in chuchin na shang shang en ti bu ten fan chin ani OPD ni ngani le rin ni voi ni la ti lo ni dang so so lo khon ai mo an ni lo chuan in en ti the reng ani UPHC hian laboratory sample khak nei thisen le zone exam chi shang shang ti thei ani National Sub Junior Boys and Girls Championship Haryana nei zo ta ka me sebok sar pali chuan an coach la khelian su chemoi la wa ku in an la Child Welfare Committee ne na an thelwa protection of children from sexual offences also case in a fire tell only boxer pali this wa ko no chuan child welfare lama an tin hun an han thlen hian an lo ngai thu tak hle ti soya women cell lama FIR an thelu na la la thlen lian hi boin tlai dar ni bel khan man ha la ni Very Sanghi Somhi Palijang Somhi Panga Champion Mahun Bagan SG in Hana Laling Moya Apuy Rante Chuan Footballer ni Tulong Pangsong Titan Nule Patoy Poy Moder Kati Ati Ni ngani han Sports Minister Lalhi Mamamar as always to MLA Chuan Adial Su Footballer Plot din na sang su mini ko a sa soy moina lana Vai kon kampal Apuy ne na Heguna hian Apuy chuan footballer ni tumno pangsok tan nule pa thuai poi mo der thu saya anni aya min mai tu annom lote no som na keng tu anni ati Health and Family Welfare Department Moya Integrated Disease Surveillance Program in Tarlan Lani July ni som ni ngani khan COVID shikai yerin ni pasanin MDC chuan shikai so ania atu zir to ni khan panga MDC nga panhit ten an kai ti chuan in rin ni khan COVID-19 kai mi pakhat mu chuan le Ihan kumin suin COVID-19 mu chuan to sa chu mi so pakhat an ni a mi pasari enkol daman nito enkol me pali ang naunani katizong hazani na chantin par kan ngai kha ke yan ni silpite in sa bayin sa khan effect